Ubah Sadan Kebla, Presiden ke New Trap National Youth Front HNYF, ya ubah ke New Trap National Liberation Council HNLC, ka thung ban long unong mikmat jongka, syaka jingïakren ïasuk bat ke bor sarkar, ula ong ba ke jingtho ubah san ku par nong trau, General Secretary, kam Publicity Secretary, baka HNLC kan phaidin no na ke jingïakren ïasuk hi, kadai tang ke jingïakren bakla. Hakami khat artrek noilar ajar fly, ke HNLC lamba ubah san ku par kala penpau, ke jingbitar ke bakrau, ke sakar jela, ke balabu pori ki dikot jongka, ki buan mi syaka jingïakren ïasuk, balik bu sentiu ke por property mustap, au lom jing tap unong elam barim gede ke seng, ubah chiris to feel thank you, khalai trek noilar ajar fly, ke badai ke jingdap arsnem ke jingja syaset yap ubah chiris, haki pulit. Ulah tho bagi bahiyeng ki labu bagi cilai bu sentiu kun mau buram yu ba che kandai ka por arbacien no paisngi henry ka sarkar ka bu kendo ni ki dikhot banlej ka por prabache men step henry hakani ka sngi ki dikhot ka channel C ki lawan poi ka por arduna no paisngi balik bu sentiu mot chung tap ka chingi sanran lang ki dikhot ka HNIF ki kunun bat seng balang ba per nalor ki bahiyeng tho ba sang par ka ong ba la pha ki ban bu sentiu prabache henry Meghalaya kita khat ni kiwan manta arbuji. Katu kamdon ye dan ka miscommunication gap dan ka misunderstanding kindia di tengah. Lamula dei kadon ye blok serius kan. Ndai kadon ka jipur dia mot. Kamdon ka don ka miscommunication gap ka misunderstanding ka banat menin jemget. Ndai ba menin. Hakawai per kaliang ba sadan loi thu ba cheres to feel hading ka chingwan shong that chung u haus nam aja khat pra ula pnya cha khamat igi benta ban poi je ka jingïakren ïasuk ba sarkar bala da cha bu dang emle si kani ka jingïakren ïasuk kan jendela ban pendap eka Kadai kicing siapa iba ci cerita tentang siapa bangan simti komentar doktor Meghalaya keren abun sini iba ci yang ni ka proses ka bangi ya te kawai ka bangan suku nong bagajing klat no klem di por iba ci ka kapen kalan kapen selam baka bu jingïa kiat yang ni ka pis proses nama i mengelam balakmat nong mai phang balakmat yang ni pis proses pasal kat jubon no jingïa mo to kon izin badan baci yang trai kani ka gendai kanjin ba la sesok ka